bigira na amakara. Dudu raje kuri terega. Oya Dudu ntago ari bijya birizana bijya ntago abitegura. Dudu bijya biri ntago abitegura ngo arakubita santu cyageze kuri podium. Hari n'uwoza yabiteguye ashaka havunikira. Hajya haba hari Imana. Ni hajya ni ku gicaniro hateye ubwoba. Ku buryo uje kuhakinira wohanahagirira n'ikibazo. Ariko Dudu bijya birizana bari mu mwuka. Cyo kimwe n'ingene uzumva umuntu anezerwa akavuga ku ndimi ntabwo aba yabiteguye mu rugo ngo nashikara amavuga ku ndimi rererere byose abivuge. Aya bijya birizana hajya bari mu mwuka ni ibintu Imana ibiri kwiramupasa. Ari gutamba rero hari n'igihe Imana imufyondera kandi tuwe kubita ibintu we kubitaza hajya kubise santu shimwe hajya hari abazimu benshi bapfa. Ntabo abazimu nibashe kabisa. Ebane je ndumva Dudu ebane parti ya kabiri nzomuzana umuntu kuvuga ngo ari mu Imana agakora ibintu byiza bishimishije abantu hanyuma wowe ukivolonta ukava mu bandi ukandika kuri commentaire ngo ibintu akora ngo sibyo. Ahubwo wowe nuko wowe utabishoboye. Ahubwo nje ubunzo ndi mu gutangazwa n'abandika kuri commentaire yuko ibyo yakoze bitabaho. Bisigura ko ibyo akora ntabyo mushoboye ako mubishoboye namwe mwabikora. Rero abari inyuma yo bamukurikira bamwigana ibyo akora bigaragaza ko ari we umwami abandi ni bato kuri we. Kiriki ndabaruzi ya Kiriki ndamuzi gapapa ndamuzi. Kandi rero bari nabo bazi gutambika isimba kandi ndabemera neza kandi neza rero hose bane big up sana. Ahubwo kugira ngo byumve neza Kiriki naje nabonye video yiwe ari gutamba akaryama hasi akabiranduka gatembagara ntiyateye santushe ariko ntiyateye santushe ariko kandi iyo aje kuba hari abataziga no kuyitera uzi kuyitera ukubita fresh uri mu mwuka biremewe. Yo my people tubahaye kaze cyangwa mwiriwe bivanye naho murere mwese bakunzi ba Animation TV. Eba turabakunda cyane turabakunda bimwe birenze ko turimo kubona ibikorwa ewane byacu murimo kubikurikirana tano kwa tano. Ewane muraba agaciro kabisa muraba agaciro ewane ndashimira umuntu araho kabisa ebane abasha kungira ibintu neza abasa kumpeza courage yitwa Magufuri ebane ahari hose nyine ahita yimenya wenyine aguma ambwira kora uku papa kora uku we biragenda ukunuku mu kuvuga uvuga uku ebane ko no umunyamakuru ebane wa traininze muri Bujumbura Burundi Meri ebane turamwemera hari hose big up sana bro. Ndakwemera rero nkuko mubibona imbere screen yacu turi kumwe sinzi nimba ari umusore cyangwa umugabo ariko turabimenya imbere aza kutwibwira rero tugwaye kaze. Ego murakoze cyane. Turano no munsi waje hano kudusura ebane twabagendeye kabisa ndibaza mwabibonye namwe twashitse muraba agaciro kuri twebwe kabisa kuko YouTube channel yacu nta muntu turazana turi force bose baza nyine kubw'ubushaka ko twavuganye neza bagashika hano tugakorana nko twabivuganye. Rero turabyishimiye batangira bibwira abakunzi ba Animation TV. Ya kubatatuzi ku mazina nitwa Shema Alex tuyano nyine mu mujyi wa Bujumbura. Ndibaza nibyo ese Shema wabura umunyamurenge? Ndi umunyamurenge cange se umwana w'umunyamurenge. Utihakana ubwoko. Ewane wewe ni big up sana kabisa. Shema ukabura umunyamurenge ariko ndubatse ndumuko w'abanyabyinshi. Ewane urubatse akantu naye karindire nkumviza no ndaza kwita umusore cyangwa ndaza kwita umugabo ntazuriwe. None menye ko umugabo umugabo Shema. Se Shema ko mbona ufite umunezero se nuko washatse? Nkabyo ariko kandi umunezero wanje ndahohorana. Ngagira basi naje uzobe nk'upezi pasi uraho. Mu bisanzwe umuntu wese azavuka abayeho kwisa akavukana umunezero wiwe. Je kuva mvutse
ngira umunezero udasanzwe. Rahira noneho hongeyeho na my wife. Nongeyeho rero na my love. My love. Turamuramukije my love ari wa Shema. Turamusuhuje cyane bamwita nawe Oji. Oji. Ni original. Ni original kuri wewe. Yeah. Shema Ewan. Ndakwishimiye kabisa. Nufashe n'umugabo nyine ariko unuganiriza abagabo n'abajene biba bitandukanye. Ese Shema yo bari umuntu ki mu bisanzwe? Yeah. Shema ni umuntu umukristo usenga ubaha Imana. Ni umuntu usanzwe nk'abandi bose. Ciye bugufi utagorana cyane. Ese Shema waba ukora uyu murimo nucuvuga ngo uri umukristo usenga, waba ukora uyu murimo mu ikanisa bene irihe? Nyine utwibwire. Ya muri eglise mu bisanzwe ndi umupianiste, mvuza piano, ndi n'umuririmbyi, kandi ndasenga cyane. Muri eglise haba ibikorwa byinshi ariko kandi hari igikorwa nyine ubona umuntu yishoyemo cyane gusumbya ibindi. Kimwe. Je ndi umupianiste ni nkabyo nkora cyane muri eglise. Uvuga mu byavuze byose ko uri muririmbyi n'umupianiste ako umucuza mvuhagazeho cyane n'ubupianiste. Yes. Ukaba ukorera hose umurimo? Nsengera muri Eglise de la Repentance ku Mutakura kuri Witi. Niho hari eglise dukoreramo imirimo ya misi yose. Iyo eglise ahubwo nyikurura gatoya. Ahubwo reka rero tuganiraho gatoya tugana ku bya eglise nyine turaganira ku byo mukristo wanyu cyane ngo yitwa Dudu King of Gisirimba. Noneho turazane tuhatwike kabisa, tuhatwike nkuko nyine babibona waje pianiste wabo kandi nshya n'amakuru ngo noze umucurangira. Yes, ahubwo ndatangaye ukuntu mumuzi. Dudu muramuzi usengera muri Repentance? Turamuzi Dudu yakoze amateka YouTube hose. Nabonye ari YouTube yamushizeho T-Brave. Yes. Tireneza n'ukwezi yakuse 33K urumva yararibwe n'abantu benshi cyane. Ari benshi baba baravuze nabi, ari benshi baba baravuze neza. Sinzi rero nawe ukubuje hano turagana nyine byinshi barumva ukuntu genda kandi ufishe muzamugendana ahantu henshi cyane. Dudu ni umukristo wacu dusengana nawe muri eglise imwe. Ni umuyumbe muri make. Dudu nuvuga umurimo we umukunzi w'igisirimba. Kandi rero agitamba gutandukanye nuko abandi bagitamba. Kandi Dudu byantangaje ahubwo ukuntu mumuzi cyane. Dudu arazwi ariko umuntu azamenyekana bitewe n'ibikorwa akora. Kubera ko Dudu bamuzi ku gisirimba bikaba byaratumye amenyekana gutyo. Ahubwo birantangaje cyane nanje oya none wewe Dudu turamuzi cyane kandi uri pianiste wiwe wavuze wo mu ikanisa. Nibaza ibisimba byinshi no bimucurangira. Yani juze umuvugiriza igisirimba. Kubera ko tuba turi kumwe kenshi. None se Dudu nk'umuntu asengera mu itorero usengeramo, Dudu we ni umuntu ki mu ikanisa akora iki mu bisanzwe? Dudu ni umuririmbyi. Ni umuririmbyi muri eglise wacu araririmba indirimbo nyinshi ku giti ciwe. Akaririmba hamwe n'imigwi ariko cyane akaba ari umukunzi w'igisirimba, ari nawe ugitamba gusumbya abandi bose ku buryo amaze kumenyekana. Nawe namwe mwenyine muramuzi kubera igisirimba. Urumva ico gisirimba cyamenyekanye kuri Dudu mbere yuko munamenye indirimbo ziwe kandi ari n'umuririmbyi. Bishatse gusigura ko ni King of Gisirimba kubera ko cyatumye amenyekana. Yes. Nuvuga wewe ushikira ko Dudu abyina igisirimba neza cyane. Akaba ari King of Gisirimba. Twe hari n'abandi barimba twabatoze hakurya y'ibi bihugu. Nawanzi nka groupe y'abayumbe. Ubu yizi inakora gatatu. Ikora gatatu abayumbe. Yes. Abayumbe ba Bujumbura. Dudu nakaba ari umuyumbe nkuko bivuze. Ese ko Dudu ataje kwifatikana n'abandi bayumbe ko ari umuyumbe wavuze uzwi kandi utamba neza? Dudu
ni umuyumbe mwiza cyane kandi utamba igisirimba cyane cyinshi kuri we kandi kikanamenyekana. Abo n'abayumbe rero bagize Bujumbura ndabazi ariko impamvu badakorana cyane, Dudu n'umunyakazi aba ari mu tuzi twinshi bivanye n'ibikorwa byinshi abarimo bigatuma ataza kuboneka kuri wa mwanya abandi bakoreyeho, ariko umwanya abonetse agakora cyane ndetse akamenyekana gusumbya bajya bakoze cyagi. Ese dukarutse inyuma gatoya wavuze Dudu n'umuririmbyi, so Dudu yabarimba izihe ndirimbo mu bisanzwe ko narebye kuri tubita ngo the great of Ryan? Yes. Ewane nubwo sinzi aho gasobaye n'akongereza sinokamenya cyane, kandi narebye indirimbo yiwe sinzi wewe muzoba umuziho ni bene izihe? Aririmba gospel kubera nawe ni umukristo arakijijwe, arimba indirimbo z'Imana. Muzamukurikirane muzazibona, afite indirimbo nyinshi cyane kuri channel yiwe yitwa nyine The Great of Ryan. Hari indirimbo imwe nabonye yitwa ngo Honyora Ubukene. Tuyitegere gato twumve nimba ari Imana. Muyitegere kubera ko ndabizi neza ko ari Imana. Twumve ko nje sinanzi ko ari Imana. Ese ni Imana habamo ngo Honyora Ubukene cyangwa tuzahonyore Satani? Byose ni bibi. Reka twumvirize. Sawa bakunzi banimasha bayumvisha iyo ndirimbo kabisa ngo yitwa Ubukene, kenshi barayivuga no kuri Buja FM, ariko iyo ndirimbo je sinucuka ari indirimbo y'Imana cyangwa cyari mu gihe yarakwiswe n'ubukene yayisohoye. Iyo ndirimbo ni y'Imana yitwa Honyora Ubukene. Honyora Ubukene mu bisanzwe ubukene ni bubi. Wewe waruvuze ati indirimbo z'Imana gusa bavuga ngo honyora Satani. Kuriya Satani kujya ari mu bintu ubukene ni bubi. Satani agufashe tubona umenga nyine wagiye kwa Satani, n'ubukene bwagufashe nabwo si bwiza, abantu ntibakwishimira kubera ko babukuremereye. Oya kuko buri kose nyine ubukene si bubyitera, si wo byitera, ariko kandi ubuhonyore rero kubera si bwiza bijya nyine bituma bugufata, bihonyore hakiri kare. Duhonyore ubukene duhonyore kabisa. Ewane honyora wapi nuko dukeneye nuko gusa utazi n'akapera kiwari kukavugaho kabisa. Nako tuzokabacishiriza mu minsi. Ewane ni honyora ubukene. Honyora ubukene vra. Dudu wavuze ngo n'umuntu ukora ibikorwa y'abantu by'igisirimba cyane, by'igisirimba ngo akaba atabasha gufatikana n'abandi kubera akazi kenshi ari barimwo, kandi ngo asirimba kurushabo kandi akamenyekana. Ese muri iryo jambo uvuze washatse kwerekana ko aba basirimba b'abayumbe bo bataba bafite akazi se ka buri munsi bihaye na gatatu? Yes, bihaye gatatu bose babasha guhuriramwo. Na tukavuga ngo na munyakazi ariko mu gihe cy'asirimbye bamushizeho abasha kumenyekana. Ni kiki washatse kugereranya? Muri make impamvu badahura cyane kuri uwo munsi wo kuwa gatatu kugira ngo bakorane uwo murimo wabo bose hamwe w'ikiyumbe, ni ukuvuga ngo chaque mercredi bagiye gutarama mu gatatu Dudu si habari abafatiriwe kubera ko uwo munsi agira akazi gatuma ataboneka mu gatatu k'abayumbe. Ariko kandi bahinduye orere bagavuga ati jeudi cyangwa ryari niwo munsi wo w'abayumbe Bujumbura Dudu ategerezwa.
umuntu afatirwa bivanye n'akazi akora n'umwanya agakoreramo. Rega nabari bose n'abanyakazi. Nabo n'abanyakazi ndabizi nabo hari indi minsi nabo twobatumira ngo baze bagafatirwa. Yes. Uvuze Dudu yofatirwa none duhindure orera zoza. Muhindure kabisa. Azokubita za zindi. Azokubita za zindi z'igisirimba cya Yesu. Abazimu bazokora. Umwe zanibaza Dudu ko yagiye mu Bushinwa. Ya kubera iki? Kubera biriya bisirimba nkunda kubona byinshi akubita Santushe. Santushe arazikunda ibintu byo ya mu bisanzwe igisirimba ni ciza. Ugitambye uri mu mwuka. Kandi Dudu kenshi ntabwo atamba atari mu mwuka. Muri makarirekura ari gutambira Imana navuga ati no gutambira Imana. Atambe ku buryo impuzu yambaye zose zihinduka amazi kubera kuroba. Yumvise yirukanka kubera ko aba ari mu mwuka ariruka. Yumvise akeneye kuryama kubera ko ari mu mwuka araryama. Iyo atambye ari mukuri byose ategerezwa kubikora. Ese iriya niyo mbyino ye? Ko ntaramona basi asirimba yitonze igisimba kirilante ntakitonda uko buri gihe mubona iwe abasirimba ari yiterera Santushe ibintu nk'ibyo. Ya biravana noneho nawe atangira yitonda. Atangira yitonda igisirimbo ko kigenda cihuta niko nawe agenda yihuta no kwiterera n'amasantushe ategerezwa. Muri make gutamba ni kwiza. Kandi ugatamba uvuye inyuma. Kandi rero na Dawudi yaratambye kandi nawe ari umwami. Murabizi ko neza yuko Dudu kuri ubu nyine ni umwami w'igisirimba kubera ko karagera ikirenge mu cya Dawudi. Dawudi yakazatamba ari umwami. Abantu bose bari kumureba bagatangara. Yigeze gutamba n'impuzu yambaye zimuva ko ziratibuka ari umwami. Ahantu mu bantu benshi aratamba ariko aratambira Imana. Impuzu yambaye zimuvako. Ariko se Dudu nawe bimeze bite? Dudu bunyine niwe mwami w'igisirimba kubera ko arakubitana Santushe agakora n'ibyo abandi batarakora. Aho mwese karibu turabatumye. Ewane uvuze Dudu n'umwami w'igisirimba. Ese ni ire tandukaniro ryuko Dudu bari umwami w'igisirimba mu majambo make wo muvuga ukavuga ngo ibakora bitandukanye n'ibyo abandi akabasha kwitwa umwami w'igisirimba. Ese waramwimitse ko ari umwami w'igisirimba? Ya muri make ikigaragaza ko kuri ubu nyine ibujumbura kuba maze kumumenya n'abamaze kumukurikirana ari umwami w'igisirimba. Dudu ni utamba cyane avuye inyuma. Kandi ndibaza nawe mu bantu bose umaze kubona bari gutamba igisirimba nta numwe urabona ko bise Santushe kuri podium. Mu yandi ma eglise cyangwa se ahandi hari abayumbe bari gutamba igisirimba ukabona umuntu akubise Santushe. Abantu benshi bamwibazaho. Tumwibazaho nyine. Bamwibaza se bigenze gute? Bira bintu yabikoreye iki? Kandi kubera ko baba batabyishimiye ntibanamukurikirana ngo bagume bamubaza impamvu yabikoze bikarangirira hajye. Ariko Dudu kubera ko bari mu mwuka. Ama message n'ubu nyine yasaza abantu bamwandikire ubimeze turagukeneye nyabuna turagutumiye uze gutamba dutambishe igisirimba kubera ko babikoranye umwuka. Tugarutse inyuma gatoya hari commentaire zavuzwe kuri Dudu ko Dudu arimo kugayisha ewana imico ya Kinyamurenge kandi nawe uzuri umunyamurenge mu gisirimba arimo gutamba n'imbyino tutigeze tubona mu mico yacu. Yes. N'ubu zidahari ku muntu gufata uko yotera Santushe mu materaniro abandi bahari abandi banamukuriye Dudu ko Dudu nufisha amakuru ngo ise ni pasiteri. Ni pasiteri nyine urumva nyine abikorera ku imbere y'umubyeyi sinzi. Bakaba baravuze izo commentaire zose noneho akaba ari umuntu ewana yarigeze kuvuga ngo ako nagasuzugura umuntu kuza abakorera ibintu nk'ibyo imbere. Muri make ni umuntu utaba yabitahuye neza. Igisirimba ni ugutamba ukirekura. Igisirimba kiratandukanye ni korari. Muri kuririmba korari ugatamba idansi isanzwe wiyoroheje wifashe. Korari n'igisirimba biratandukanye. Yes. Uvuze Dudu yaba ari umwami w'igisirimba ariko ebana twe tuza abandi bayumbe.
babikora neza cyane kandi ebana byiza bigashimwa n'abantu. None ifatira kuri ibyo ko Dudu hari bamwe biriya akora bataba babishima. Ese abatabishima bo baba bakeneye ibihe byo kwifata tugeze kuri podium ntitwirekure dutambire kure ariko tambe nyine neza apana kujya santushe ahubwo santushe ni ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko aba yatambiye Imana avuye inyuma nyabona kandi gukorera Imana no kuva inyuma ukamureka guma kwifata ntago ari byiza kwifata kuri podium ico wumva cyose ushoboye kuri podium ciza kitari kibi c'Imana gikora. Hari umuntu umwe n'undi yigeze kwandika muri Bible nimbe yiwe yarashikiye Dudu yanditse ngo muri Bible ngo haranditswe ngo mubwire Imana uko mushoboye kose Imana iguha umugisha ngo je nagukunze birenze. Uwo yarabitahuye uwo yarabitahuye cyane. Uwo ni uwa mbere n'abantu wa kabiri azoboneka no wa gatatu kandi bazobishika. Ubundi yaravuze ngo nukuri muje mwubahisha agatuti abisi babigiraho iki koko. Avuga abisi babigiraho iki koko. Abisi aho bari badakijijwe bari mu tubare banyoye inzoga nabo baratamba. Ariko twagera muri eglise tidutambira Imana ariko abatambiye Satani batambye. Umva gute dutegeze rogera no muri eglise tugatamba tukava inyuma kubera tuba turi mu mwuka nta bibi biba birimo. N'Imana ibiri kwirabibona ko tunezerewe kandi Imana izereba mu mutima w'umuntu. Niko bimeze. Uvuze atambira mu mwuka. Ese konje no banza batambira mu mwuka kandi urenze wa Dudu bagakora ibikorwa bitandukanye bagashamburiya umuriro ukaka ariko bazakoresha iriya mbyino bakoresha imbyino nziza ishimwa n'abantu batotera komantere arizo zose kandi bikagenda neza amahoro y'Imana. Ariko Dudu iyo batambira mu mwuka abantu urenze umuriro ukaka ari bagagaza intambo itari nziza ishimwa na bamwe abandi batoyishima kandi kumva nyine n'ibintu bitameze neza. Muri make imbyino ziratandukanye. Ushaka kubyina uryamye urabyina, ushaka kubyina upfukamye urabyina, ushaka kubyina igisirimba wirukanka uriruka, ushaka kubyina igisirimba uri kuriterera gusa aho uhagaze uriterera. Muri make kubyina igisirimba ntabwo ari danse bigisha umuntu. Kubyina igisirimba ni ugutambira Imana bivanye n'ingene wayitekerezaho. Rero wo kubise santushe nanje ngapfukama twese turi mu mwuka ari igisirimba turi gutegera Imana irafashwa hose. Kandi aho nk'ico kibazo warubajije ngo hari ngo ubuzi ngusumba wenda Dudu ngo umwuka. Ese umwuka wa Dudu uba warawubonye se ungana Imana nizimenye umwuka w'umuntu ariko twebwe turebanye gucya twese ntitwomenya. Navugiye ku ijambo avuze ngo tudasimbira mu mwuka ngo niko umukoresha. Benshi nabo basimbira mu mwuka ko umuntu arenze ava mu nte basha ku gatuti. Yego hari benshi b'abaforodere nyine bo batogira atosimbira mu mwuka bakagera muri biriya byose. None se wewe Dudu kuvuga Dudu n'umwami w'igisirimba. Yes. Hari abantu bo buzi babyina nk'iriya mbyino ya Dudu. Impamvu rero bavuga ko ari umwami w'igisirimba nuko ari we tubonye wa mbere. Uwa mbere hataraza Dudu ninde yarahari. Hataraza Dudu nta wundi wari bwakore nkabiri hayakora ahubwo ubu nyine hagiye kuza rero abari inyuma yo bamukurikira bamwigana ibyakora bigaragaza ko ari we umwami abandi ni batokuriwe ku Kiriki ndawaruzi. Kiriki ndamuzi. Gapapa ndamuzi. Kandi rero bari nabo bazi gutamba igisirimba kandi ndabemera neza kandi neza rero hose bane big up sana. Ahubwo kugira ngo byumve neza Kiriki naje nabonye video yiwe ari gutamba akaryama hasi akabiranduka agatembagara ntiyateye santushe ariko ntiyateye santushe ariko kandi iyo aje kuba neza hari abatazi no kuyitera uzi kuyitera ukayita fresh
uri mu mwuka biremewe. Aho ndumva ko hari abami wewe waruvuze ngo niwe waruje ngo akaba ari umwami wa mbere. Niwe mwami kuri Santushe mu Gisirimba kubera ko mwebwe niyo mwahagazeho cyane ngo se ni gute Dudu yateye Santushe muri eglise. Nta wundi urabikora ko twizere ko vu nyine mwese mugiye kubikora. Katuvuge basi iki uyo Dudu ni king of Gisirimba we Burundi. Kiriki ni king of Gisirimba ni ku isi hose. Iwe ni ku isi hose kubera ko ntitwovuga ngo ngo ni mu Burundi gusa. Iyo aje kuba ari ku isi hose, iyo aje kuba ari mu Burundi gusa, mu bindi bihugu tuba tumaze kubona abandi bakora nk'ibyo akora tukavuga ko karabigana. Ariko kubera ko ari wo bitangiye ni ku isi hose n'abandi nitubibona babikoze sovuga ko barebye kuri video yiwe. Banzu mweje ko ndabona icaka kikwisha. Icyaka kikiragabanuka kubera ko izuba ryabaye rikeya no. None wewe kuba wemera Dudu nabone cyane Dudu bavuze ngo umwami w'Igisirimba ewana. Wewe ni kawa mu ewana wamusunika cyane. Suko umusunika kubera ko siwe nemera gusa wenyine. Nakene nyinubwira abantu. Je nemera abayumbe bose batamba mukuri no mu mwuka. Harimo abayumbe bibujumbura ndabemera cyane. Abayumbe bo mu Rwanda ndabemera. Bo mu bihugu bitandukanye ndabemera kandi nzabakurikirana ku maradiyo. Ariko wemera cyane. Ariko kandi Dudu kubera ko ari nawe turi kumwe hafi. Ibikorwa ari gukora biri guhitinga cyane. Niwe ga pianiste wiwe. Ninjuri mu kumubwiza umukunga. Nguye mumubone nimuzobona yitere kuri akose zande babakubita. Uzomenya aho curanga n'uyu. Nabo namwe nimukenera kubyina cyane mukumva muri mu mwuka muzoze mwire kuri witi kumutakura. Ni address barayibahaye kuri witi mutakura. Navuga abakene nyine kubita za Santushe. Uzogane kuri umugabo. Oya suko twavuze. Umuntu ukeneye gukubita Santushe aje kuri tere aho bigira amakara. Na Dudu aje kuri terega. Oya Dudu ntagare bijya birizana. Bijya ntaga bitegura. Dudu bijya biri ntago abitegura ngo arakubita Santushe ageze kuri podium. Hari nuwoza yabiteguye ashaka havunikira. Hajya haba hari Imana. Ni hajya ni kugicaniro hateye ubwoba. Ku buryo uje kuhakinira wohanahagirira n'ikibazo. Ariko Dudu bijya birizana bari mu mwuka. Cyo kimwe n'ingene uzumva umuntu anezero akavuga ku ndimi ntabwo aba yabiteguye mu rugo. Ngo nashikara amavuga ku ndimi rererere byose abivuge. Bijya birizana hajya bari mu mwuka ni ibintu Imana ibiri kwira mu pasi. Ari gutamba rero hari n'igi Imana imufyondera kandi twe kubita ibintu we kubitaza hajya kubise Santushe imwe hajya hari abazimu benshi bapfa. Ntabo abazimu nibashe kabisa. Je ndumva Dudu parti ya kabiri nzomuzana abivugeho cyane niwe rwose keneye azovuga ukuntu nyine biriya byose azobisobanura n'abakunzi banje bazomenya none insobanuro yose ko kose abikora cyatuma bikora nyine azobisobanura. Rero nkeneye nk'amagambo ebyiri babwira abantu babiri gusa si menshi sinzi uko yategura. Ubwira abantu bavuga Dudu akora ibi bitari byo. Ubwira abantu Dudu akora ibintu bisuzuguritse. Ubwira abantu bakora ibi. Ubwire n'abavuga ko bakora ibintu byiza. Tangura kwanza nyine babwire abadakora ibintu abavuga ngo akora ibintu bitari byo ubasobanurire nyine nababwire ndamukunda cyane. Murakoze cyane. Abantu bamaze gukurikirana intambo za Dudu bakandika muri comment ko batangaye cyane batamwemera cyangwa se batakunze ibyo yakoze nuko bataramwibonera live amaso ku yandi ngo bamenye uwo ari we. Icambere kirazira gukritika umuntu utaribonera utazi ibyo akora. Dudu ni umuntu usenga kandi cyane arashobora no kuja ku musozi gusenga akiriza n'ubusa atari yari guhamagara Imana
kandi ibintu bikagenda neza. Rero nk'uwo muntu kuvuga ngo ari mu Imana agakora ibintu byiza bishimishije abantu, hanyuma wowe ukivolonta ukava mu bandi ukandika kuri commentaire ngo ibintu akora ngo sibyo, ahubwo wowe nuko wowe utabishoboye. Ahubwo nje ubunzo ndi mu gutangazwa n'abandika kuri commentaire yuko ibyo yakoze bitabaho, bisigura ko ibyo akora ntabyo mushoboye, ako mubishoboye namwe mwobikora. Niko bimeze. Rero umuntu wese ufite amatsiko yo kumenya uwo ari we azaze, turamutumiye amwibonere live, amuganirize, yumve Dudu ko ameze n'uwo ari we, amenye ibyo akora. Twe tubabwiye ku ncamake ko ari umukozi w'Imana ukunda igisimba cyane kandi abikora neza. Ningako bimeze. Ningako bimeze. Turimo tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ewana kiri fire ka motomoto. Keneye usangiza amajambo make Dudu nawe ahari wumvuke we n'ubushatano uramukunda Dudu, nani nzoge ndamukunda nyine kibiraza, ariko acarimo akantu kiretse azoza hano kuri kamera avuge nyine asobanure byinshi, yari amasantushe kuri asirimba kose nzomukunda bivanye nuko yavuze, n'abandi bazomukunda bivanye nuko yavuze. Gira icyo usangije abakunzi ba Animasha TV, babwire Dudu ameze ukunda mukunda ebana hari hose mweze big up sana. Mu bisanzwe umuntu wese ukora ikintu ciza uzokimwubahira, ako gishimwa n'abantu, gishimwa n'abantu. Nawe niho kimwubahira rero kitashimwe n'abantu. Muri make ibyo akora bishimwa n'abantu, kubera ko nubwo coshimwa akoze ikintu kigashimwa n'abantu babiri gusa, nabo n'abantu deje. Umutegezo rero kubanza kumenya impamvu cyashimwe n'abajya bandi ntibagishime. Rero Dudu aho ari nawe turamusuhuje, komeza atera imbere. Ni byiza cyane. Ubutaha ndibaza twaba turi kumwe nawe kuri channel ya Maisha TV. Turabatumiye namwe Maisha TV, muze murakurikirana kuri The Great, murabe ibikorwa byiwe. Bamwita Dudizo Simba waki. No umuntu munini cyane Dudu. Nyabona. No umuntu munini muzabyibonera. Reka ewana bakunze Animasha TV turabakunda cyane muko mukora ibintu byiza cyane. Mugende no kuri cameraman wacu ewana afite YouTube channel ngo yitwa Bikupi TV. No yaronsini ngo yitwa ngo Visit Mulenge. Uswari nawe yashizeho ngo Dudu. Yitwa Visit Mulenge, yashizeho ngo Dudu ewana. Ngo yaje mu indi mbyino. Afite imbyino nziza cyane. None baje banamutereye. Kandi azobyina anabaririmbire. Kubera twebwe kuri Eglise wacu usanga turirimbire kanyago, duhindura dukora ibintu bishasha bigezweho. Umuntu wese ahageze azasikura ikindi kintu gishasha. Hari abaririmbyi bateye imbere babikora neza cyane. Tuzoza kubasura kabisa n'Ibikupi TV hamwe na Visit Mulenge. Yes. Azoza bibona kabisa. Ni wane. Sawa.